tumwine nagira ngo abana ko bari kwegera mu mashomero ubwo abazire babo bari kubana babasa kibayamba kweza byo kushoma kwavo batateganisiwe Tero maranga n'abana umuntu wakushomera mu ishomero nkeri wa retari kitunga retari ngereki standard wasekorgayo usanga MP usanga president nkayito kuturiye kutashomera mu mashomero akutawenta basa nabaje kwasa kumbyaro abana bakitama hansi abana bakiza ishomero batine byo kurya basibakwe abana abegese zo mu mbera zitabonire ebizo bitine umwishomereri library yitu tekagira revo ya Igor Mnonga abo kuba library ntitage bitabo kugira government ize twere nka ishomereri kora library nungi kugira ngo abana batungoberera gufunge bitabo mukuru w'ishomereri ndiyabashya Emmanuel na jangwe kigenerwa cyangwa cyo mukorogu cyabakirye kurundana sende zikugure cyoma cyo kwihamwe impapara na generator Riso machine eji tutekateka ngo twajubona tukabona na generator mpango yo kururaninga mu yishomero abana bitu nibija gukora geno bakikajika kandi twatweterine n'abazire bona nangwa n'abagenya besugana no kubamanyisa ngo tutandikireho okushoma kwa A-level ninga saya kureba ngo abana bitu batunga umushoma ko mutindo kandi twatiremo abana bingi. Minister w'enshonga zo munda kandi umyishengero wa Ruhinda General Kahindo Tafire ovyoriyo mjenyi mukuru ashabera bazire kushomesa abana babo nkekera becyo kusingayo Wota shobire bituri ora kandi abaziri mufu apa kintu cyo pasa kandi umwana tashishe wabo taro bogwigise wamutsigire banja wamutsigire nanka ebizimbi wamutsigire sente naziye mujuju kogacho wamutomu mutu bitishukugamo icya kandi laboratory yitu laboratory cyetaga mu equipments za Bunsen burner test tubes na etc n'ibindi tuafutunga abakwataraho library yitu bakagitera amani bakagitera mu sente equipments zona twazitunga ishomero rikatanu ko habahinji bomwani omurukatenga omwaka gwa 2027 omugandi umureberezi w'uburebezi bwa nkore Dr. Fred Sheldon Mwesgwa ashabera abantu okufa munonga hamagara gabo ukaboroka kwirebwa biri ya kanisa ya Toma ahatire hebaronde bishatsina na batanu kamari n'umwana wawe ugu omwana hakubaye hona wamutaho umutima nasomesa abamere hirugo bakoze icyafaye bakabi nabana munana abine munana nani musanga abine munana umuri munana kandi mistress waba birana very serious lady okahumwire kandi sigoraze hona we nakitegereza omurebereza simira bebembezi abosaba dikono bwa Toma bebembirwe saba dikono Steven Twetise na mukuru wa kusaye ba Toma Habat Kamje okuvuroko kukozurwe chaplain w'uburebezi Reverend Apollo Mtatine ibyo kwezi bina yo kwa mwenda 2026 nibwo yakira Yesu Kristo akaba umuzima w'amagaragaza ndakubagambira ngo kwihana mwikiriza ndebere umukono gwa rahanga ndakugambira ngo Yesu Kristo namanya embere yorumu gashakwa cy'Uramadani na Aruwaswa